Central Lawngtlai, the Lawng Times Mininan could can play na. Thawngthanhnak Vaupi Thawngthanhnak can lay lights a di don't think nights out in can song ha, Thawngthanhnak Mangden song. CDF Thawngtlang Ral Cup Adin Nikir di Dingna O na. CDF Thawngtlang Tanga Rian Ajuani Zanji Kiap Miling Adin Ni Natru, Nitan Kiap Mia General Headquarters Park di Dingin an O na Gong, Thawngthanhnak Vaupi playing an Tan. Thawngtlang Peng Council Chinland Defence Force Thawngtlang Ichun Chinland Defence Force Thawngtlang Phunglam Le Chichroy Nak Tanga Rian Ajuani Zanji Kiap Miling Adin Changni Ral Cup Biak Ten Hatru Thawngthanhnak Vaupi Kulenga Hana General Headquarters Park di Ding Silai. Rikiap Mini Jan in a Park Lawatsun CDF Thawngtlang Chungtel Sina Gin No Nasitang Lai CDF Thawngtlang Ral Cup Zut Pung Article Pahi Section Pakatning in Toren City Lailo. National Service Policy ni Ramrian Hepe Lain na Chunga Rian Malaknak Ato Tika CDF Thawngtlang ni John Vaukanin Lati Lailo Ti Anlang Ter. Thawngtlang Lemhun Halkar Boy Notiva Ato Loading Mi Chatar. East Lairam Thawngtlang Peng Bualpen Mun Halk Qualit Central Lairam Sangao Peng Thawngtlang Kwakar Boy Notiva Man Loading Mi Kamnak Konhi in Lawngtlai An Nua Satarnak Zongan Tua. Hija Antarnak Mun Hi Archuang Le Thawngtlang Ramri, Sangao Le Thawngtlang Ramri, Thawngtlang Mun Hal Ramri, Sialam Le Sangao Thawngtlang Ramri Naka Antar. Hija Tarnak Hi Thawngthanhnak Vaupi Linga A, Thawngtlang YLA An Ngi, Anjatarmi Achun Thawngtlang Le Mun Hal Ramchunga, Tetse Lak Anga Lo. Kodang Mini Ramvai Leng Kantun, Surche Zong Anga Lo. Dynamo bomle sivai poison zong man loading hinol zulo mi chu tingkhat choiliam ter an silai tia an chatarmia an nang ter Thawngtlang khwale mun hal khwa joining boinu khamnak zu phung an to mi laka boinu ti ba mun hal khwa mi phung buar an umchun mun hal khwa mi ni chuan bo an laklai Thawngtlang khwa ni phung buar an umchun Thawngtlang khwa ni chuan bo an laklai tia khwa ni in Lawngtlai zong an ngai Deputy CEM po sang Hulian Mual Chin Heti in Primary School Siang Tacintar Bebeu Nak Chan Han. Thawngthanhnak Vaupi Hinga Zanlei Sumilam Pahia Education and Human Resource Department Primary School LADC Tanga Siang Tacintar Natru Deputy CEM LADC Education Primary Zo Camp to Simi po sang Hulian Mual Chin Rian Huna Bebeu Nak Angai Ha. Po sang Hulian Mual Chin Ni Chun Siang Tacintar Ni Pathian Le LADC Chawza Thong Rian Tharnan Ho Hi Lunglong Ok Ngai Ase Zum Plak Nak Le Teimate in Chuan Lo Siang Tachim Le Thathu Thi RM Lo Nan Hoi Herning Hak Chiani Anin Zo Nalai Cha An Model Nan Silai Hi Inhalu Class Chunglo Nga Silo in Khotlang Laksonga Shuk Ai In Tiang Ifim Kan Hel Lai Tia Chim Deputy CM Ni Chun Siang Timrian Chu Maiza Mirian Si Khozung Zanak Nga Zo Chuntlak Dingin Chuanulo How to Na Upathiam Izwamu Tia Bia Abeu Na Putan Siam Lawngtlai EEO Education Primary Ni Chun Zawzarian Chuan Ni Taking the P Central Civil Service Conduct Rules Thongkhat Zakwa Som Rukle Pali Kong Chim Zawzarian Chuan Kan Siban Tukin Kan Rian Chuan Nak Munle Khotlanga Zuk Mom Laka Kan Tian Ding Ding Ase Hiban tuk athiang thim lo chu fak pi in shem kho kan si ramkhel kong zonga kan ifim kan ding si ramkhel thil shim shima ithlak athiang lo ramlemi phuncha chuan kan si halu si ya bebe una ka chimbe hi chan hun na khin Education Primary Department officer Lerian chuan to nani deputy CM hi antel pi Lawngtlai ya tholo dir to ti mi malak nak om nak nei asi Thawngthanhnak Vaupi Liruka Lawngtlai Khopi Thansu Nak Dingcha Malak Nak Bepi Thawlo Dir To Stand Up Lawngtlai On Nak Chu DC Conference Hall To Ase Hi Chan Hi Dr. Lorena Pegliana Chinja Advisor to Chief Minister Chu Chief Guest in Amhan Pina I Pu Donira Rosanga Deputy Commissioner Lawngtlai Ni Chana Shwai Hi Chan Hun Naka Pu Sila Somzwala Chief Executive Member CEM LADC ni himalak nak ni nizapi akan tlinga nai kan pilipu kha salira mai a kam loinan di
mi hin a achan te a Thawngthanhnak le traffic management konga zom cho kan tong pilipu chan a miral cha kan si chun Thawngthanhnak le traffic friendly copy sina ka no kan to ding silo te achim pu jb van hoi executive member EMLADC ni minole mizapi ni ma le zon chiawa chuan si thendim ngai kan liawa kan veng athur chun adik lailo DC office in halak kho asilo kan NGOs le VC na he asi kho chung kan izom chiaw he te ati hi program kalpi dinga district level committee chairman DC Lawngtlai le member secretary executive secretary LADC tanga traffic enforcement and task force le cleanliness lam committee na dir asipon chanchona dinga ro nak na chu chongai in pe zu asilai chairman pu donila ratsa DC ni chun copy Thawngthanhnak do nak le traffic management regulate a her konga chim state le ADC tuan khatna ka chanchona ko konga chim hi chana hin pu PCL chung lura MPS superintendent of police ni bia achim chun pu jemi van hingliana SDC ni PowerPoint presentation mangin thaulo dir tua program phunglam le rian mabak alang ter pu HC Vanarwa Puya District Council Transport Officer ni Lawngtlai in Thawngthanhnak di terasi Lawngtlai jipeng shuaina kin Bangladesh rom i mai hu measures zotnak umni evening ding kong an che Thawngthanhnak kulruk Vaupi lenga a Lawngtlai jipeng shuaina kin DC office chambara Bangladesh roma mai hu measures zotnak umliomi laka ifim kan ding le evening le irarin sia ding kong an che pu donira ruat sangni chun mai hu ruanga Bangladesh rom a tu tiang minong za leng an nun nakaliam chang irarin sia le to haumi ito sia her ngai Lawngtlai district chu Bangladesh he aram rini asi cha a zotnak rakrut kho asi medical team haya Lawngtlai mi zapi irarin sia her a hai in kumma tang hak che hi a phat lu khun ha cha a MR vaccine lak a her ngai nule pani an pale aran nakin vaccine lak choding chong ngai in ikhamna kalpi ding halak nak advisory chwa ding in department how to chu acha na Dr. Mon Omazong te senior chief medical officer ni chun mai hu measures lucky irarin dinga chim vaccine lak that chu ikhamna chabi kasi vaccine chu ngak chia thakwa in hei hi le leirukin kulali sin a pe kasi ton dosni pe kasi ton mai hu chu measles virus a atheng ton pongkama khomi si cha a ifim kana her mai hu lakin ikhamna surveillance kalpi asilai PHC le CHC a rapid response team non terdi asi mobile vaccination team ha zong tim chia ansi tu dir huna MR vaccine le vitamin A azatok ichia asi te achim Dr. Himpui WHO ni malak dingtlang pi achim Lawngtlai district ka nikum tang khong le no hongkha mai hu arakum asi kho chung izuam asi bantukin nun nak liam lo vaccine tlam tlingin lak lo an ton hi kong hi chonga in halak chwa ma asi tu kuma chun mai hu ngai an lo asi kho chung in halak chwa ma asilai te achim Dr. Ramlal nga ki DAO ni Thawngthanhnak kulenga vaute in Thawngthanhnak kulruk Vaupi chunga ngak sia kum khattang MR1 le MR2 vaccine lak ning le HPV vaccine tlang pi chim MR1 lak achat tuk liawa MR2 la an tlacham ngai hi kong a chonga in halak chwa ma asi HPV vaccination baklo nga halak na kalpi liaw asi ti achim hi meeting a hin senior chief medical officer project director DRDO deputy CMO DMS IO FDO PHED district social welfare officer district civil supplies officer block development officer presidency YLA Bazar VCIO UNTPIO le World Health Organization WHO IO na an itel khaw Lawngtlai jipeng le drug reduction squad CYLA ton nak ngei Thawngthanhnak kulruk Vaupi hiruka Lawngtlai jipeng pu donila ruat sangani Central Yanglai Association tang drug reduction squad DRS na chu office chambera tong in malak nak ding phunan chei pu donila ruat sangani chun CYLA ni retired ding in drug reduction squad under thar than chu longlom ok nga yasi chonga in mala ka wo retired na ka chawza ni asi kho chung azom liawa
jak reduction squad na chu putle KBP nan si alam kip in chuan khat a her ngai a hlai in ri thai do na operation zir khotang a chuan khat nak tra a ummi hi pe zul her ngai ti ati jak reduction squad shwai tun hani chun DRS tu kumthong hi kul ni khan dir asi chang nihin tyang chonga in hala ka si ri thai do na ka DRS le choda chuan khat nak chu abe pi ngai niza pi cha chuan ding tim chia kan si ti atin chim hi iton na ka ri thai do nak chonga in malak si se asi khona ka chun malak khat si se tharau dam nak le shin chan nak chu abe pi ngai cha salvation camping jong tua si se hi to na ding chowa atam lai cha a helping in tok tan si se lo organizing committee jong cha te in de si se ri thai do na ka chau za ni operation zir khawa kal pi chu ma mi chu pe zu khatin duty le a help mi malak khat si se ve khaton na ka zai man tlam tin lo cha a biang re khep thla a ton nak nei chance se te bia an khia while is angau sub headquarters ni ambulance an ho Pharmacia Foundation Mizoram le Central YMA chuan Trina kin le Lawngtlai is MLA Dr. Lorraine Pek le na chinza lam ho sakna kin while is angau sub headquarters ni ambulance an ho mi chunga lunglop na chathan an chwa Thawngthanhnak kuliruk Vaupi lenga a Yanglai Association sangau sub headquarters ni chun Yanglai Association sangau sub headquarters peng chunga hin khwa village council hevi kan umi kan peng chunga hin pumpak motor da kilo mizo ruapur khaw ambulance pakhat mana umlo tika kan peng chu mi za pe ni ruwa lo pi in zot pa thi lo kan ton tika lakshwak in si in cha umna fu pan le runkal ruapur kong a harnak kam pi kan tong to ni hiban tuk chana hin phaisa tam pi iliamin mundang private ambulance vehicle lan a hauton mitam u chu mi si fakte ten ha kan si cha a sangau peng chu mi za pi kan cha a har ngai ngai cheu hiban tuk dir hmuni kan dir liao le khwakhin kan khak chop ma lew ngil sila kan MLA Dr. Lorraine Pek le na chinza pin chimnak le malak pi nak thongin Thawngthanhnak kuliruk Vaupi leili a Pharmacia Foundation Mizoram le Central YMA chuan Trina kin YLA sangau sub headquarters peng chungcha a ambulance help kan si kan lom tak tak hi ambulance kan dan kho nak ha jang hei a choi tu kan MLA Dr. Lorraine Pek le na chinza chunga le a hlai in Pharmacia Foundation Mizoram chairman pu Jonathan Rem ruata chunga le CYMA chunga kan ni YLA sangau sub headquarters chu kan ilom tuk singshan ilong hi silo in kan peng chung branch YLA kip zongni kan dir hun na hal fiangin ambulance halna to kong kawa lungkhatte in kan tangchi chiaw na I atlam tin kho na nga ruwa na le tha jang kan som chi chiaw mi na ban ho tikle athai par tak tak te kho in avan tlam tin kho hi YLA kan sina bun pian ta chin to asi YLA sangau sub headquarters chung kan branch YLA vel tenan chunga alai in lungnop na bia kan chim kan peng chung dir hun le kan her zia na halin Pharmacia Foundation Mizoram ni sub headquarters group join branch YLA dang vel tena shell ri in ambulance dong ding in YLA sangau sub headquarters an kan team ni chunga kan ilop na ka zwal khun midang cha thachwa phur tu an si pen khonak na thaza kan champiak na I mai le chan zonga kaw chin chin in an kot an sampeng khonak na sadu kan tha pek phon na Pharmacia Foundation Mizoram le CYMA nan chunga kanilom tu ke te an nang ter India ram milurel na ka razam tel an silai India ram milurel na kalpi chu ma mi a India ram in pa in ram boy ruanga Mizoram razam ina ummi na zong milurel na ka tel an sivelai Mizoram milurel na kalpi mi nani Azol press kapi Thawngthanhnak an tua a Manipur le Myanmar boy ruanga razam ni afet puanin ummi zong rel chi an silai te an chim milurela hin India ram ni citizenship long aso lo ram chung minung umzat rel na ka si cha a nak rep rai ni chu rel chi an silai relief camp ummi zong a huap lai India ummin ti electric le thildang tang an han ve cha a rel di ding an si te an chim tutan thong kan that mi chu khavial khana siri lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te lai